Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vekule April ni som ni le pali sang ni som ni panga ania thu thar sang sang kan ngai thawanga an thu thar ngai thak tur te hi April ni som ni le pathum zan laia kan buat sai ani zuang tui branch YMA chuan ni som ni pathum thali sang ni som ni panga khan kumpuan malak nain barmaral tlan pahni man an ni thu an tar lang zuang tui branch YMA ten an tar lan dan chuan ral tlan ruk ru an man te hi bangai thanga le lal choi sanga an nia an pahni hian power and electricity department bungrua an ruwa YMA bungrua thlan muala thlan lai na man ruwa bong tu thlole suwa dur ba ka leivung dol na na an man motor body hlui pahni an ru bokani thil ru khi an lo ching fo to a bong kon police an pe ani April ni som ni le pathum chungdar song pahni vel khan vaireng te a chen na in pakhat chu chima in chim hi vaireng te kudam venga pimun muni in asam type pupa chunga te chung koluk alai ania in chim hi ni kuma sak thar chau ni in chim thanglam hi brick mangarem ni in hi sak nan ania retaining wall hi tun nai khana che a nimin chun khan chele in achim ma hian in lua tu te an tlan suaka van nei thak takin thi le hliam anom lovani US Army te chuan Bangladesh Army kaltlangin CNF le AA te an puidon ti thu thang a ommeka tun hapta chung hian Bangladesh Army number 10 17 le 24th division te chuan US Army puina mangin eile in ral rel dan thiam na le thuron dang te po rol rukin Arakan Army le Chin National Front CNF te chu Arakan State le Chin State Chimlama Burma Sipai Sarkar Daulet nan tranpuina pek tumin ma an lamek ti thu thang a omani CNF thu puang tu salai thet nia ro chuan he thu hi thu dik ani le ni lo asoi chiang lova amai ro chumian ma politics ngai ven tu te ro chuan he thil hi thil thleng thei ani an ring thungani heti lai hian Bangladesh Sipai number 10 17 le 24th division 10 atakin an sipai 10 ral matonga kalin ral an vado puidon ti nani lova sipai man ruwa lama tran puile US sipai 10 barmaram chunga proxy war an nei tura hian an chet vel a ol samnan Bangladesh leilung tekna from bial chung chu man an phalsak don ti thudon ani tekna khuwa chuan factory le go down train khat chu an sangal to ani tin Cox Bazar biala airport pakhat chu chainumin Arakan Rama AA ten beipui an thak lo khopui lian pathuma tran mun khwar mek Burma Sipai mun puya Turkey ram siam pilot ngai lo chi thlona drone tirluta bom thei turin anin buat sai mup nin an soi US State Department official poimo te chu Dhaka khopuya kar masalam khan thil engemoti in an lo vei sek to boka Bangladesh Army ho tu te Arakan Army le Chin National Front CNF tenen mumal takin ral rel dan tur an clear ho ni omin thu thanga omani Rakhine State Military Council sipai do ne in lotin na engemochen omani chuan Bangladesh Rama Rohingya ral tlan min wai riat vel chu buthidong le mungdo biala an chen na thina ruai kir le na tur rem chang an zon puidon bok kani Bangladesh Army point Arakan Rohingya Salvation Army arsa chu Burma Sipai do tura min tumin ma an lamek ni in an soyani kan hriat angin April ni som ni pahni thole ni khan Pahalgam town Kashmira firfiak ten silai an me pu chiam awangin khwaljin mi som ni le paruk an thi ani Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah chuan tun naya firfiak ten civil mi te an be na thlenga chuan anas saber ti asoya firfiak te hian tlai dar thung vela silai hi an met puakani February tha sang ni som pakwa khan Pulwama a thichil bom ti puak thin pol ten an bom pai an ti puwa wangin CRPF somli pasari zatin an lo thi pha to a khamin nuwa khan tun trum hi an chet na lian berani thuwa soyani
mi som ni le paruk thi te ba ka hian mi engemaw zatin hliam an tuar bawk ani firfiak te chet na hi Srinagar atanga kilometer somriat panga a hla ni in Anantnag district chunga Pahalgam khua a ni in Pahalgam atanga hnai te a hian Baisaran Valley munnuam tak omin ta hian firfiak te hi an cheta ani mi som ni le paruk thi te ba ka hian mi engemaw zatin hliam an tuar boka Baisaran Valley Pahalgam mun hi tourist tamna mun security thasilo motor kal thailo na sakora kal ngai na mun na nia pain thing tam tak om na le tlangin a hual vel mun theng thole mun nuam tak mai ania khwal jin mi tam takin an tlo thina firfiak te hi thing hmuna tanga ron chuakin khwal jin te hian pong ka ni an soi ani nuna chan jinga hian Indian Army officer pakhat Navy officer pakhat anupui nena honim mun manglai IB officer pakhat UP police mi pahni le foreigner mi pahni Israel mi pakhat le Italy mi pakhat antelani Indian Navy officer Lieutenant Vinay Narwal kumsom ni paruktenu pa hi kumin April ni som pakwa in nei khan niya kumriat chung zet abial pa hi zirna le training awangin ang ka azir chualo lavin engkima apui thina ni lim takalen dun hun thlir chungin an hring nun kong an zo duna ma se anin neya tanga thakhat puatlin main Gujarat atangin Kashmir hian honeymoon mangin anjina apasal hian Muslim firfiak tengen mu tongfu vein an ka hlum jinga hian atel ve ta ani tin South India lammi sumdong hausa tak pakhat po atel boka anupuero an that velawa Modi an hena lo soyang chati in an kalsanani India ram president Draupadi Murmu chuan Pahalgama firfiak te chet dan churap thak ati thule poi ati thu soin poi soilo be chu thil a thak le ngai dam thailo thil ani ati Vice President Jagdeep Dhankar point mit thichung te tor pui thu le liam tuar te po andam le thuai theinan atong trai pui thu ata lang tel boka tin chomdol na om thei ang zong zong po pek an ni tur thua soyani Prime Minister Narendra Modi point firfiak tele he poi khoina in nam noi te chu zon chua an ni dona an thil tum chu hlotling don lo ti thu soyen na taka hrem an ni tur thu ata lang tel bokani ram hruai tulu le khovel ram hruai tu rang ten JNK Pahalgama firfiak ten khwal jin mi som ni le paruk an ka plum chu poi an ti thu le an tor pui thu an ta lang hlomani US President Donald Trump chuan Prime Minister Narendra Modi le India mi pui te tor pui thu le pui an ngai na pia nga pui anin pe thu soya US chuan firfiak te do na konga India chu a tho pui reng dona ti bokani Russia President Vladimir Putin point firfiak te chet dana dem thu soin poi khoi tu te chunat taka hrem an ni nge ya du thu soi boka an ni ba ka hian ram hruai tu rang ten India an tor pui thu an ta lang bokani India ram Prime Minister Narendra Modi hi Saudi Arabia tlo in azina Union Home Minister Amit Shah chuan he thil thleng chungchang hi soi pui to a ama po Srinagar panakal ngalin agency rang tenen ven himna chungchang an soi ho don ani Pahalgam Jammu and Kashmir khwal jin te be na hi thilung chiat thak takani mit thi chung te ka hrenga he thil rap thak taka in nam noi te hi zwa an ni lowanga ana thei ang perin malaka niang tin Amit Shah chuan exa apos ve bokani District Administration le Police Force te po rang takin poi khoina thlenna hmuna hian an thleng ve ngala ambulance le chopper te po tir ni in hliam te chu damdo in le abul hnai ina te da an nia poi khoi tu firfiak te hi zon mek ni in Rashtriya Rifle te antel ve a heta hian kan mizo thalai tam tak po antel ve nge ani China chuan nikum September tha rong taka Japanese mi panau pangkum som mi vitlum tu chu antihlum ni in China a Japanese embassy chuan a soi zong chan chu na hi China chimchaka Shenzhen Japanese schoolakal mi panau panga beya wang hian January tha khan thi turati ani he thil thleng hian ram pahni inkar po angong na in
na takin an in bei pha ni Japan sarkar chuan poisoi lo nau pang tha na hi ngai dam theilo suala angaya atitu ti hlum ani ve hi phu kan ti hle ani tin Japanese embassy chuan thuwa chu ani he thil thlenga wang hian Japanese sarkar chuan a thei anga himna tura mala zelin Chinese sarkar po anrama Japanese te himna pe turin na ti ani ati poi khoi tu ti hlum ani thu hi Chinese Ministry of Foreign Affairs in Ariat tirani ti anta lang bok naupang vi hlum hian China a Japanese cheng te po atiral khelin Japanese company a thok tam takte an buaya Toyota chuan an staff te chu in ring tura tin Panasonic phei chuan an hona tur arwa man sakhialani zongan naupang a bei hun hi politics a hun poimo bik September ni som pariat nin kumsang khajakwa somthum chawa Japanese ten Manchuria China an luatran champha chi ani China a hian ramdang mi be na hi athleng ta zeu zewa nikum khan American zirtir tu pali chu jilina vi anlo ni to bokani June tha po khan Japanese nu le afa chu suzowa bas din na muna be an neya an ma ni lo chan tu Chinese nu a thi pha a be tu po hinikum khan ti hlum ani to nin Japanese thunei tu ta chuan kar masa khan an soyani Kolkata a Sankrail muna cheng nu pakhat chuan apasal hnena an fanu kumsom mi lek malam hun ale khazir na le pasal nei na turatan apasal chu akal kitni khal turin kum khat chung anor ngat maya an khal na sum mu chu mangin eizon na nget an siam tur thu asoi bokani anupui berin anor na boka apasal chuan akal khal tumin leidu anzong tangat ngata atopa hlo tlingin akal chu cheng nuai som velin an khal ta ani an zaina hlia madam ma chu anupui hian pon chuak lova ina tom tlat turin na khunga kar khat avei chuan ni khat chu anupui chu pona chuaka alo hota reng lo maya abo zui ta mak kani anupui bong nuwa chuan an sum zong abo fai vekti apasal chuan a mu chuak zuya anupui hian ngai zonga nei ti a he chuak zui le ta boka anupui bial pa Ravidas po chu rong noi tu painter ni in amu fo thin to ani ti a he chuak zui ta boka thathum chung an be nuin an venga tanga hlavak lo barak pora a khosa ti an threle ta ni hemi te pani hi Facebook atanga in char ni in kum khat chuang an lo in ngai zong to alo nia apasal hi in lo fa chopa ei zong ni in akal an khal tak sia wangin na athok chun zom thei to lova re thei taka khosa zuin aril runa chuan anupui omna chu wazong chuakin na vakal chilta ani he nu hian apasal fanau te baka apasal nu le pa ten mu antum hian alo bedu lova apasal chu iti du apiang ti te kei point in then na le kha karon thonang chatin alo an khum nge ani poisa ruk chua anei lo zia au puin alo khom ve sa bak a chua pui lo thua soi zui bok apasal hi official na atlan yam chak em a abor som hle a ati ngai na helo chuan police a complain a the lut ta a anupui hi police te hian thu an zot fia don ani Israel Hamas in ka hayom theina na in biak na tel Palestinian ho tu lok chuan Qatari le Egyptian palai ten Gaza a indona top theina turin ruam man na tharan siam ti asoi dan chuan in rin ton na tur ruam man na hi kumnga atanga kum sari o turnin Israeli mi khren ta chu chua vek an nianga Israeli lungina Palestinian tang te chua an ni boka indona topin Israeli te po Gaza atangin an chuak don ani Hamas ho tulian kai ruai palai te chu kai roa in ron turin an kal thuai don ani in ka hai puan masak kha thakhat liam ta khan topin Israel chuan Gaza a be chun jam le ngala le lam hian in ka hai kalpui zu sel na tura thil bo chiat an nei ni in nanin pu ve ni Israel chuan palai ten ruam man na thar an nei hi
engma an la soi ve lo thunga ni Hamas ai o hian Cairo a inbiak na tur hi an political council an ho tu ber Mohammed Darwish chu atel dona ani ba ka hian indor na a an khai pa ber Khalil al Haya atel bokang tun mai loka khan Hamasian Israelin an rot na nei thar an lo hnol to a heta hian chol karuk chunga Hamas te chu ral thuam tung vek turin an rotani in ren ni khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas an chut chimi vek male mi hren te an ruai kir ma chu indo atop don lo ti asoya Hamasian mi hren te an chu main Israelin indo ti top tura a in thiam an phut ve thungani Palestinian ho tu sang pakhat chuan Hamasian Gaza chu Palestinian te telna ani chuan engkuta po hlan an rem ti ni in asoya heti ni chuan West Bank ka Palestinian Authority PA kuta emo op tu thar din kuta emo a mel le ani Netanyahu point nakin zela kumsang ni pasaria tanga Hamas thunwaya Gaza hi PA kuta da hi anol lem lo boka tundin huna ero in ka hai puang tura rot na hi a lo tling don ti soi mai thei ani lova palai na thok tu te ro chuan thei to pan chua zela Hamas po an be sei phak bakin anin hong ni in an soi Hamas te hian October ni sari sang ni som ni pathum khan kan riat angin Israel hi an run thut maya ni sang khat zan ni an tha ba ka Gaza a hren zui turin mi zan hi somnga pakhat an ruaya Israel hian sipai chak na manga beiletin tun thleng hian Palestinian singa sang khat zan hi somli an thi to a atam ber hi civil mi ni in Gaza a Hamas and Call Health Ministry chuan a soyani heti la hian Gaza atanga damdoi thilalak chuate lo boi pui tu le pui na tam tak pek na an man Cairo a Palestinian embassy a thok te chu an chung te nen Gaza ram ribul Egyptian khopui pakhat ari sa in son turati anni US President Donald Trump chu thathar lowon tur mai ni som pathuma tangani som paruk inkar hian Saudi Arabia Qatar le United Arab Emirates te tlo tura be sei ni in hei hi Trump alal le nuwa international trip anei voi ni na tura ni bok Trump hian hengram te na in lai chin na ti nge le zual na turin atlo kual do na ni April ni som ni pathum ni lai ni khan US President Donald Trump chuan thut social in sum don ton na le Iran chung chang te Israel Prime Minister Netanyahu asoi pui thu le kong tin renga an din na lam ain an zel thu atar lang US sarkar chuan Iran ne na nuclear deal buai puya in biak na an nei kalmek kara Iran chunga hian rek na thara siam le a US Treasury Department chuan President Trump Iran rek na asiam zu zuin Iran liquefied petroleum gas farm chunga rek na thar tur a chua le ta ni